है वजीर वज़ार के स्टेट मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर में कुछ को ख्याल दे फानंतो मी हिद में असर राज्य के रत्तों का मी कायम करवे के अंतिम में की हाँ मुहिम का मेकम मी इंगे तो मी दातुर निजाम को दी राज्य गुलाम की जजीरा गाँव में का अलगुन में नवारा मुहिम kame ngeto ei sabaki ettanun anettana mihun datur kurum ki mi bara faaka jehndens bara challenging kam ka we foti ehma RTL ge khidmat ki mi datur fatur nizam ko dihraj gulad matta ka sarkaru feri 2021 har feshi ane bara muhim mashru mi gotum mihar algon men bara atolegga RTL ge khidmat mihar ane demo midani bara atolegge satege 23 rasuka mihar RTL khidmat den den mi miyadum mi feshe දාලතල ෆාෆතලගේ 11 රසුක මේ හිදුමේ ෆෙෂුමයක මේ මුලි රාජ්‍යයේ සාද අතල කාලගොන් මෙන්න මේ හිදුමේ ෆුලා කරන්නේ එකතුම් මේ සාද අතලගේ සතේක 34 රසුක මේ RTL ගේ හිදුමේ අලගොන් මෙන්න මේ හිදුමේ අනේ මේ ෆුලා කරන්නේ දැන් මේ ಬಾಕಿ ಹಾತೊಳಗೆ ಇರಾತ್ ಕುರವಿಯ මේ ආහාරගේ මේ කුරියම්මියෙන් ෆස්මස් නොනි හමස්තරේ ගල්ගොන් මෙන් ඉරාත් කුරු මුලි රාජ්‍ය එක්ක කවර් කොල්ලා නැංගෙ आदरबंड फाहन को लेवे मुहिम खमे मी RTL के हित में फशा इरो फिरतम हफ्ता का मिकेंतनी हमा तजरिबा के दातुरतके आमुंग मी निजामंग अहलवरी कुरुमा कुरेकेंदा हासा दातुरतके मी दातुरता मी कुरेकेंदनी वेस हिले को असो मी गोता मी दातुरता कुरेकेंदु मुके मैगड मकसद की को बातो मी वर मुहिम दे बेन में गोवे इंगे फिरतम बेन में की अलगुन में मी अने शेड्यूल ला रूट में पा मी गाड़ी तक मी अतुराला पे मी गोई den alon me daturta ge aliga adjustment ta genna ge furtam kamaka em ei ekkanta anekama ki radashuga mitiba befurna me daturta ka ahulweri kurugo mane ki erashun anesha datur kurum ga mehunna fase hetaka ege horiya undagulen horiya undagule ves me daturta ge sabun enge ene ehma e me dennevi ahulweri kam daturta ge aliga alon me route me pa genna je badalta ka මේ ෂෙඩියුල් එක ගෙන්නේ ජය බදල්ත සලුන එංගෙන් දාන එර ටිකට් වික්කන් මේ දතුරත කොරියා ගෙන්දා එරුක අලුන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ගෙනස්ස කොරියා ගෙන්දා නේද आदि डिप्टी मिनिस्टर कुरेमस फाहन करे विगता मिहार मेवनी RTL के हित में 12 रशिक के गायम करे विकेन गोस्फा आदि दाल थोड़ा फाफ थोड़ा मी हित में गायम करे विकेन दियो माय को मी आददो सादेंगे तुर विकेन दाने कोमेकस मी आतोलतोगा मी हित में त गायम करे विकेन दियो दिवाय को मिहार गोस्फा वा आतोलतो आमुंगे फ्रातुं की हाबड़ तरहिबे तो मी खिदमत දෙබිකෙ මිතණි මේ අලගොන මේ වේතේ තිංහාර බදාර මේ ආමුගේ වරබොඩ තරෙබේ මේ හිදමත ලෙබේ හාසක පරිහාර රසවස් මේ හිදමයි වරබොඩන් ආමු බලාගෙන ෆයින් හිදමත එකතොම් මේ වේතේ තිංහාර ගාගනක 1.5 මිලියන් මේ අනේ පැසෙන්ජරු RTL ಗ දතුරු කොෆි ඉංගේ તો එහෙම ඒ වර අනේ තවස් හිසාබ්තක බලාරුග එම්මේ ගින දතුරුත කොෆ මිහින්නනි zone එකක හාලි ෆාදා චවෙන ගාගනක එවරේජ් ko හයිසතේ 500 මෙහුගේ බදතුරු කුරේ දුවාලගේ මච්චන් RTL गा zone එකෙක් गा දැන් zone 5 එයි ගාෆලිෆ් ගාෆ්තාල බලාර 350 හා මෙහු එවරේජ් ko දුවාලක දතුරු කුරේ දැන් අනේ zone දෙ මිහර අනේ නෝන්රා බාල අවියනි මි හතර අතලගස් ගාගනක 300 හා මෙහුගේ බදුවාලක එවරේජ් ko දතුරු කුරේ එහෙම මේ වර ආම රේතුම් වර බොඩ බලාගෙන හිටමත් දැන් අලුන මේ හිදුමේ කුරියම් මිගෙන්දනේ මිහාර හිදුමතක 33 ෆෙරි ඔන්නානේ දැන් මේ ෆාෆතල දාලතල mi bene kura de feri ane mi atolge hidume hasha ane feshumu e adadu 33 yang ituruane ingata hema adies kuriyan otta galgon me dani iduru ferita banuge masake skorama miharas ingata hema mi amu rayatum waraboda balaganna me hidumaten adi me nufeshi hori radasun wes noni atoltakum wes algon menna emme ginan annani kongirakun to radasuka minoni atoltoga me hidume fashane hema mi amu warabodan edi tibi ane hidumate sabaki me hidumate ki warak kudagakun mi අතලගේ රසුන් අනේ රස දතුරු කොල්ලන් පස්සේ හට්ටල්ලුයි ආරාමක දතුරු කුර එකත ෆර්මා කොෆර් උලන්තක වාති ඉංගත් आदे मीगे हम कोडा वगुत कोले कुरेन दाल अतुल कवेस मी हित में फिश का मिगेन दियाई RTL के हित में कोडा इरकोले की तेरिया का फाफ अतुल कवेस फिश के दाने अर हालम बेनुम वनी मिहार मिदे अतुलुगा मी हित में फिश के दायरु किता जोन ता नोनियम किता दतुर तो मी कुर मुंदानी den kita feri to beenun kur mundani me tartura kurma me ane faafatula daadatul galama ben ko de feri inge to faafatula feri onnane fa fieli ga daadatul gonna daadatul meeduga den ane me ege turu me faafatula daadatul ge connection us algun me hidume fashagan nervous me
ඔන්නාන ඒ ෆාෆතොල් නිලන්දුන් දාතොල් මීදුන් ඉන්නාන ඔන්නාන කනෙක්ෂන් කොම්මෙදුකස් මානේකි ෆාෆතොල් ගේ බේෆුල්නවස් කොම්මෙදුක ගොස් දාතොල්ගේ එකි රදශ බඩෑන් ඒ බේනුවා හිදුමතෙන් හොදුමෆහු අඹුර රශ බඩෑන් නේ ගොතන් ඔන්නාන බට්ටන් කොෆන් අද ති ෆහන් කරවේ ගොත අල්මනස් ෆහන් කරවේ එක්කම මේ අතොළුතරේ ගුලාලුම්ගේ ඉතුරුන් වකි අතොළුත මෙබොනේ දෙයතොළ ස්කොලාලවේ ගොත ෆෙරිගේ හෙත්මන්ත මිකුරේ කෙන්දනි අස්සෝ මේ අතොළුත මේ ගුලාලනි කියවෙකෙන් තොකපත මීගේ මෑගන් මක්සදක මේක බර බොඩු බෑනම ඒ අතොළග ගින බය අනේ කොම්මේ zone එක සොන්නාන අතොළ හොස්පිටල් නෝනිය රීජනල් හොස්පිටල් එම වර ගින රයිතුම් බෑනුවේ සිහි හිදමෙන් හොදන් මේ අතොළ හොස්පිටල් නෝනියම රීජනල් හොස්පිටල් වඩාන්නව එහෙම ඒ හිදමෙන් ඒකත අනේ ෆෙෂුමායක වර ගින රයිතුම් හැම මේ න ෆසේහවේ කුඩ අගෙග්ග අතොළ හොස්පිටල් නෝනිය රීජනල් හොස්පිටල් වඩාන් ඒ හිදමෙන් හොදා අඹරා රශ වඩාන්නවා ඒත එහෙම ඒ අතොළත ගුලාදුම්ගේ එම්මෙ මෑගනු එම්මෙ මුහිමු බෑනමකි ඒගේ තුරුන් මේ එක ඉවෙන්ට් තබේ බස් බාවයිර සමයෙන් අතොළ අනන් අතොළත් මේ දතුරු ෆතුරු කුරුම්ගේ ෆසේහ ලිබිගෙන් දේ අසු අනේ මේ අතොළ තවග ඔළුවා රයිතුන්න අද වර මොහිම මවලුමාතක අල්මනවස් ෆහන් කොල්ලා ෆේ නිම්මාලම ඉතුරුකම ෆහන් කොල්ලා බෑනතෝ මේ කිදුම මේ ਸਰਕਾਰ මේ දෙනේ වර මක්සද කියන්නේ වර බොඩ සබ්සිඩයිස් කොගෙන් ਸਰਕਾਰ දෙවා හිදමත මේ එහෙම මේ හිදුමෙන් ආමරේතුම් අනේ මේ බලා ගන්න කමකි ඒ වර මේ අලගොන්ෙන් ਸਰකාරම සුෆා කම දෙන මේ හිදුම දිනුමුග මේ ਸਰකාර ආසක රයිස් ડોક્ટર මොහම්මද් මොයිස් මේ දෙවා සමාල කමට්ටක අලගොන් රයිස් ජම්හූරියා වර ખાસ शुक्र දන්නවා ඒකේ තුන අලගොන්ෙන් මිනිස්ටර් Minister of Transport and Civil Aviation, Honorable Muhammad Amin, me hidume Korea gendimattaka debba hem ahmiyatu kamaki ham wara haspalan faakura kama ekamattaka Minister Amin wara khas shukura dannaw ege turun MTCC ke me ane me project ge barrier ge gotum MTCC me project ge operator gotum ko debba masakatan hasako me MD DCP retired Ahmad Saudi yang algon wara khas shukura dannaw ege turun MTCC ya RTL ministry ge project team salon wara khas शुक्र धन्यवाद අද වර බඩ ශුක්‍රියා මේ ඩෙපියුටි මිනිස්ටර් අල්මන තෙදවේ මවලුමාත ටික අල්මන තෙබෙෆුල්න මේ ගෙනස්තේනි ෆාෆ නිලන්දෝයින් ෆාෆ තොලග RTL ගේ හිටම රස්මීකෝ ෆෙෂ්මා බාවා හාස රස්මියාතෝ මේ රස්මියාත ශරෆ්රිකෝ දෙවානි තතුරු ෆතුරා මදනි උදුහුන්තක අපේ වසීරු මුහම්මද් අමීන් අද මීගේ තුරුන් මේ රස්මියාත කවස් ඉන්දියා හයි කමිෂනර් බල සුබ්‍රමාණියම් ගේ තුරුන් Maldives Transport and Contracting Company MTCC ගේ managing director DCP retired Ahmad Saudi geturung ikumfunige iserimes parabadaga nawakang fahanga kolleve komekas mi hidme mirashuga kuda irkulige terega fishken dairo fahan kollum muhim munukutaimi mi ge kuda irkule kuring dal atulgu mevani RTL ge hidme rasmi ko fishken gosfa ade mi hidme rasmi ko dal atulgu ves mi hidme rasmi ko fattawade vi hama wazir amin ade RTL ge hidme medeni Maldives Transport and Contracting Company MTCC datura fatura madani uduhuntaka behe wazara yenguligen ade mihai sabon almente be furna hamya mirasmiyatu wagutun genestena a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahim ولئن سألتهم
حشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tagweri Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukuru kura. Miumata kakure bima nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya solawata salama baraka lebungedi dua kura. Adi mi duaga ekalek faanunge mitur sahabe shamil kura. Ade mi rasmiyatu hasa rasmiyate gotuga mi sharafer kodeva wadan devi Minister of Transport and Civil Aviation Muhammad Amin, India ke High Commissioner, His Excellency Mr. Balasubramaniam Ganga Dharan, MTCC ke Managing Director DCP Retired Ahmad Saudi, Nilandu Daira ke Izzetteri Member Fatmat Sauda, Biledu Daira ke Izzetteri Member Ahmad Aslam, Faf Nilandu Council ke Rais Adi Emmeha Council Memberu, Fafatolna Adi Nilandu Mirasmiyata Wadan Devi Emmeha Befulung, Duragatung Mirasmiyatu Ballawa Adi Aduasawa Emmeha Befulung. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Fafatolga RTL Feriga Hidumai Rasmi Kong Iftitah Kurumataka Beve Mi Tarihi Haflaya Ti Emmeha Befuluna Warang Hun Maruhabai Dannawa. Kirit Guruwanuge Barakatung Mirasmiyat Fattawa Devi Nilandu Tari Guruwan Mubaratuge Sadsteka Sali Savanaharuge Nilandu Tari Nauha Nasib. Mi haflat ya befurna hushala mi gendani algandu Munira Ibrahim. Ade RTL Feriga Hidumet Tarafuma Eku Datur Fatur Kurumuga Fafatol Garayituna Ves Wara Bodeti Luifa Sehatake Libigendanika Kashavaru. Schedule Feriga Hamaji Hilagen Warang Hifasehako Warang Aramuga Ekashigenwa Lui Agiga Elrashung Anerasha Den Hamaji Hilagen Algon Medayituna Ves Daturu Koleven. Ade Mirasmiyatuga Emme Furtama Wahak Fur Dakkawani Mirasmiyatuga Sharaferi Mehman Minister of Transport and Civil Aviation Muhammad Amin. Transport Minister Muhammad Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tagweri Allah subhanahu wa ta'ala hamdu kura. Ekalang hunavi man nabiya salawata salam levu edi dua kura. Raitu majlis ge izzeteri membero Indian High Commissioner Excellency Bar Lamanun
ಫಾಫೊತ್ತಳು ಅದಿ ದಾಲ್ ಒತ್ತಳುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲುಗೆ ರೈಸೊಂ ಅದಿ ಮಿಹಫ್ಲಾಯ ವಡಾಂಗೆ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಬೇಫೋನ್ನ ಅದಿ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಮೇದಕಿ ಹಮ ಗ್ಯಾಮುವೆಸ್ ಫಾಫ್ ಒತ್ತಳುಗೆ ರೈತುನ ವರಂ ಹಾಸ ಅದಿ ಉಫಾವರಿ ದುವಹೆ ಮೇದಕಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೆರಿಗೆ ನಿಜಾಮು ಫಾಫ್ ಒತ್ತಳ ದಾಲ್ ಒತ್ತಳುಗೆ ಹುರಿಹಾ ರತ್ತಕ್ಕೆ ಗುಳಾಲುಮುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫಿಶಿಗೆಂ ದಾದುವಸ್ ಅವಳಿಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ವೆರಿಕಮ ವಡಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ್ಯಾನೋ ವೆಸ್ ಇಸ್ಕಂದೆವ್ವಾ ಕುರಬಮು ಗೆಂದವ ಎಮ್ಮ ಸೆಕ್ಕತೆ ಗೊತುಗ ಅವಳ್ಮೆನ್ನ ಫಾ ಕುರೆಫೋತಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈತುನ್ನ ದತುರು ಫತುರುಗೆ ನಿಜಾಮ್ ವಿಹಾಸ್ ಅವಹಕ ಫುರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಕುರಂ ಜಿ ಫೋರಿ ಮಸೆಕ್ಕತೆ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕತುಗೆ ತೆರೆ ಅವಳ್ಮೆ ಮಿಹಾರು ರಾಜ್ಯಗ ಸತೇಕ ತೇವಿಹಕಂ ಹಾ ರಶುಗ RTL ಗೆ ನೋಡಿಯಾಮ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೆರಿಗೆ ಹಿದ್ಮೈ ಲಿಬಮುಂ ಎಬೆ ಗೆಂದೆವೆ ಮೇದು ಮಿ ಇಫ್ತಿತಾ ಕೊರವೆ ಫಾಫೋ ತೊಳ ಅದಿ ದಾಲೋ ತೊಳಗೆ 11 ರಶರಾಕೀಗ ಇತುರು ರತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಮೆನಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಅದಿ ಇರಾತ್ ಕುರವಿಯಾಮ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಇಲಾನ್ ಕುರವಾಫ ಆಗತ ಕುರಿಯಂಗೆ ಹಮಸ್ ದೋಗತೆರೆಗ ಅದಿ ಹಾಸಕ ವರಂ ಅವಹ ಮಿಜೋನ್ಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಇತುರು ದೇಯತೊಳಗೆ ಹುರಿಹಾ ರಶೆಗ RTL ಗೆ ಹಿದ್ಮತ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾನೆ ಅರುಣ್ಮೆಂ ಮಿಕುರಾ ಮಸೆಕ್ಕತಕಿ ಹಮ ಗಾಮುಸ್ ವರಗಿನ ಬೇಫುನಂಗೆ ವಡನ್ನವಣ ವರ ಹಾರದು ಬೋಡು ಮಸೆಕ್ಕತೆ ಸರಕಾರು ವರ ಬೋಡ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಹಿಂಗಂಜೆ ಆಪರೇಷನ್ ಏಕಮಕ್ವೆಸ್ ಮಿಫದ ಆಪರೇಷನ್ ಹಿಂಗುಮುಗೆ ಮ್ಯಾಗನು ಮಕ್ಸದಕಿ ರೈತುನ್ನ ದತುರುಫತುರುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ದತುರು ಫತುರ್ಗೆ ನಿಜಾಮಕೊಂ ಗುಳಾಲೆವಿ ಎಬೇಫುನ್ನಂ ಎತ್ತನೊಂ ಅನೆತ್ತನ ದತುರು ಕುರಮುಗೆ ಲುಯ್ ಫಸೇಹಕಂ ಗೆನೆಸ್ ದಿನೋ ಮಿಫದ ಮಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುರಿಯರು ಮಕ ಆಕೀಗ ಇಕ್ಸೋದಿ ಗೊತುನ್ನ ಉಮ್ರಾಣಿ ಗೊತುಂ ಅದಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಗೊತುಂ ವೆಸ್ ವರ ರಂಗಳು ಕುರಿಯರುಂತಕೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮಿಯದು ಮಿ ಫೆಟ್ಟೆ ಮಿ RTL ಗೆ ನೋಣಿಯಾಮು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೆರಿಗೆ ಹಿದ್ಮತಕಿ ಅಳ್ಮೆಂಡಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಡುಗೆ ದರ ಲಿಫಾ ಎಹಿಯಗೆ ದಶಂ ಮೀ ಕುರಿಯಗೆ ಗೆಂದೆವೆ ಬಾರ ಉಳಂದು ಬಣ್ಣಮುಗೆ ದಶಂ ಫುರತಮ ದೆ ಉಳಂದು ಇಫ್ತಿತಾ ಕೊರವೆ ದಿವಸ ಉಮಾಕೀಗ ಅಳುಣ್ಮೆಂಗ್ ವಾರ ಬೊಡಂ ಉಫಾಕುರಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿಡರ್ ಅಳುಣ್ಮೆನ್ನ ಆಕೀಗ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾನೆ ಕಮಟ್ಟಕ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕಿ ಹಮಗಾಮುಸ್ ಅಳುಣ್ಮೆನ್ನ ಮಿಫದ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಣಂವಾ ಮುಹಿಮು ಕಂತತ್ತವಗ ಅಬದ್ವೆಸ್ ವರಂ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ದೇ ಗೌಮೆ ಉಮಾಕೀಗ ಅಳುಣ್ಮೆಂಗೆ ಟೀಮುನ್ನ ಅದಿ ಸರ್ಕಾರ ಫರಾತು ಇಂಡಿಯಾಯ ವರ ಬೊಡ ಶುಕ್ರು ದಣ್ಣವಂ ಅದಿ ಅಳುಣ್ಮೆಂಗೆ ದೆಗೌಮು ದೇತೆರೆಗ ಮಿಯೊಯ್ ಗ್ಯಾ ಗುಳುಮುಗೆ ತೆರೆ ಮಿಫದ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕೆ ರೈತುನ್ನ ಲಿಬೆಮು ದಾತಿ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬೊಡು ವಜೀರಶ ಅದಿ ಮಿಕಂತತ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಮಿ ಅಳುಣ್ಮೆಣ್ಣಾಕಿ ಗುಳಿಗೆ ಮಸೆಕ ಕುರಬ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬೆಸಿಡರ್ ಬೆಸ್ ವರ ಬೊಡ ಶುಕ್ರು ದಣ್ಣವ ಅಳುಣ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದಕಿ ಮಿಲಿಬೆ ಫಸೇಹಾಗೆ ಮಿ ಹಿದ್ಮೈ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತು ತಿಬೇಫುಳು ಬೇಣು ಕುರೆಬು ಅದಿ ತಿಬೇಫುಳು ಮಿಹಾರ್ ಅಳುಣ್ಮೆಣ್ಣ ಮಿ ಗಾಯಂ ಕುರೆಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಬದಲ್ತ ಬೆಸ್ ತಿಬೇಫುಳುಗೆ ಹಿಯಾಲ್ ತಕ ಎಕೀಗ ದತುರುತ ಫೆಶುನೀಮ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಬದಲ್ತ ತಿಬೇಫುಳುಗೆ ಮಶ್ವರ ಯಾಕೀಗ ಎ ಬದಲೆ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಹಿಜ್ಜಿಕಮ ವಂಜಾಮು ಎ ಬದಲೆ ಗೆನೌಮ ಟಕ ಅಳುಣ್ಮೆ ಮಿತಿಬಿ ತಯ್ಯಾರ ಉಮಾಕೀಗ ಅಳುಂಡು ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿ ಇರಾತ್ ಕುರವಿಯ ಅಳುಣು ಮಿಕುರಾ ಮಸಿಕತುಗ ಮ್ಯಾಂಗಲ್ಲೋಹ ಬರಕಾ ಲೆವ್ವಂ ಅದಿ ಮಿ ಫೆಶ್ಮಕಿ ತಿಬೇಫುಣ್ಣ ಹಿಂಹಮ ಜೆಹೆ ಅದಿ ರಂಗಳು ರಮ್ಲೋ ಮಹುಗೆ ಫೆಶ್ಮೆಕ್ಕಮುಗ ಲೆವ್ವಮು ಆಮಿ ಕುರಿಹಾ ಬೇಫುಣ್ಣಸ್ ಬಾಜ್ಯವೆರಿ ದುಹಾಕಂಗೆದೆ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು शुक्रिया इज्जत वजीर आदे देंबे सती वरा खास बेफ्रगे वाह फ्रुदेक्केव एगोतुं अलगन वरं अदबेर कमाक मिदन्नवालनी इंडिया हाई कमिशनर हिज एक्सेलेंसी मिस्टर बालसुब्रमण्यम गंगा Darangarihu. The next speech will be delivered by a very special guest among us. It indeed a privilege to welcome the High Commissioner of India, His Excellency Mr. Bala Subramaniam Gangadharan, to deliver his address. His Excellency.
speech. Thank you. Namaste from India. Salam alaikum. Good evening to all. His Excellency Mr. Mohammed Amin, Minister of Transport and Civil Aviation of the Government of Maldives. Her Excellency Ms. Sauda from the Honorable Member of Nilandu constituency, Honorable Member of the Medu constituency, MD of MTCC, council members from both Fafu and Dalu Atoll, friends from Ministry of Transport, Ministry of Foreign Affairs, and my colleagues, friends in Nilandu constituency here. It's a great pleasure for me to be present amongst you. This is probably my 9th or 10th visit to an inhabited island, and every island that I visit actually gives me a great spiritual upliftment, I would say, in terms of how island life is and how people are, how friendly they are, and how close we are as civilizations between our two countries. Allow me to read out some of the things which my office said that I'll have to say. It's certainly, let me take this opportunity to congratulate all concerned authorities of Maldives, especially the Ministry of Transport and Civil Aviation, for completing these ferries, 2 out of the 12 ferries that are there, that are as part of the HICDP project that we have. In May last year, I had the privilege of signing this MOU with His Excellency, the Minister of Transport and Civil Aviation, and His Excellency, the Minister of Foreign Affairs in Male, the MOU to launch these 12 ferries, which was actually a follow-up of the MOU signed on third phase of HICDP between foreign ministers of both the countries in India. It is not that easy to actually realize a project after signing it within a short period of time, and I would like to compliment the government of Maldives and the people of Maldives to have started this project, and within less than a year, in few months' time, you have been able to bring this succor to the people from Nilandu and Medu, and more to come. India and Maldives share a very strong relationship that is steeped in history, culture, geography, with robust people-to-people ties and a shared commitment to peace, stability, and prosperity in the Indian Ocean region. Under the leadership of His Excellency Dr. Mohammed Muiz and my Prime Minister Shri Narendra Modi, the bilateral partnership has emerged multidimensional, which is guided by the spirit of India's neighborhood first policy and Mahasagar vision. Mahasagar is an acronym which is mutual and holistic improvement, security and growth for all in the region. The recent visits by the leaders of the two countries have provided a timely boost to the strong momentum of our bilateral relations. The landmark visit of His Excellency Dr. Mohammed Muiz to India in October 2024 and the return visit of my Prime Minister in July 2025 to Maldives have actually been milestones in the relationship of our two countries and has propelled us in a direction of further growth and consolidation of friendship between our two countries. Development partnership is a very important aspect of India-Maldives relationship. We have various lines of credit project, various buyers credit project, and various grant projects also. HICDP is one of the most important projects that Government of India undertakes anywhere. It is a grant project through which, within Maldives, this is the 4th phase, I would say. Actually, the first one was not termed as HICDP, but as a grant project alone. So, in the past, about 4 projects, about 455 million MBR were actually allocated for Government of Maldives. For the priorities of the Government of Maldives, various projects, 78 projects out of these 455 million have been undertaken. Many of them have been completed, some are in the process of completion, and some, as you can visibly see, are there to change and make the ease of living of people in the islands. As regards these projects, HICDP include many projects which include outdoor gyms, children's park, coastal protection, street lighting, student ferry, vehicles for city councils, police infrastructure, sports infrastructure, education units, school classrooms projects, so on and so forth, emergency health units, so on and so forth. So we are happy to be part of this one. As Maslow,
who is one of the gurus of public administration, had very clearly mentioned that in the hierarchy of needs, survival is one of the most important, in which people are required to survive. And for that, in India, we used to call it as roti, kapada, and makan, which basically is kana, hindun, and gay in Divehi. These were the essential items according to Maslow. But as civilization progressed and as things improved, mobility has also become one of the most important aspects. For people to be able to move from one place to another and reach out to the people, whether it is in terms of health requirement or business requirement or leisure or anything, transportation is one of the most important aspects. Here, with Maldives having 99% of their thing in water, the movement between islands, which are scattered about 800 kilometers far away from each other in different atolls, is one of the more important areas. And Government of India is very happy to have joined hands with Government of Maldives to make this RTL ferry as part of the HICDP, to make the lives of people in both Nilandu, in Fafu Atoll and in Dalu Atoll much more easier for transportation, movement, and business opportunities, opening up the economic potential between the atolls and everything. Today, we actually are here to witness the further deepening of bilateral trust as the ferry services are being inaugurated through this assistance program with the help of Government of Maldives. I'm confident that the Integrated National Public Ferry Network, INPRN project, which has been identified as a priority area of His Excellency Dr. Mohammad Muiz, under which Fafu and Dalu ferry services are being inaugurated, will bring people's lives closer and foster closer connections and bringing broader economic gains in the local community. I would like to thank once again the Government of Maldives for giving the opportunity to Government of India to be part of your growth, part of your economic growth, and bringing people together. I wish the members of Nilandu Island and also Medu Island, where I was there just before coming over here, the very best, wonderful festivities ahead, Ramadan, and wish you all prosperity, growth, and friendship in future, and also happy campaigning for the forthcoming elections. Thank you so much, and wonderful. Thank you. Shukriya and thank you, Your Excellency, for your inspiring remarks. Ade demmiyoti miyaduge emme sharaferi e wagutkol ei mi rasmiyatu sharaferi ko mi feriga hiduma sharaferi ko fattawa devun mi hiduma rasmi ko iftitah kurmattaka algonwara adaberikamak mi dannawalani Minister of Transport and Civil Aviation Honorable Muhammad Amin, India High Commissioner His Excellency Mr. Balasubramaniam Gangadharan, Adi MTCC ke Managing Director DCP Retired Ahmed Saudi Gari.
Ade alukot demme tibe furna migenistini faaf atoluga RTL ge hidme rasmi ko fishma be vihasa rasmiyato mi rasmiyat sharifir ko deva mi hidme rasmi ko iftah ko devi datura fatura madani uduhuntaka be he wazir Muhammad Amin mi rasmiyat ge India High Commissioner Balasubramaniam Geturung Maldives Transport and Kottranki Company MTCC ge Managing Director DCP retired Ahmad Saudi ade kumfuni ge sveri mesmeni paribadagen fa adalme misabung mi rasmiyat kurukolla fa wakivelana Bajawari ade aman duha kan edamun wassalamu alaikum